Ubu rero mbazaniye ikibanza kiri mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga. Hano turi muri site ya Rwabutenge, ni ikibanza cyiza cyane, mwabonye umuhanda gikoraho, tugiye kuyitambagira. Mwabibonye ko iyi ngiyi ari borne ihera kuri iki kibanza. Borne mwayibonye. Ikibanza rero ni uku cyiza, gihera kuri uyu muhanda kikazamuka gutya, uko iyi miyenzi igenda ikase. Ni ikibanza cyiza cyane kandi murabona ko hari amazu asobanutse, barimo barubaka amazu meza cyane. Ubu rero turacyakitambagira iki kibanza cyacu, kirazamuka, gifite ubuso bwa 300. Ni mu miturire. Wowe ushaka kwigurira iki kibanza, ni ikibanza giteye neza, gusiza si ngombwa. Murabona ko hari n'amazu bamaze kubaka, barimo barubaka. Mwayibonye, uru ni urugabano. Iyi miyenzi rero, ikibanza cyacu kirakomeza. Mwayibonye n'indi borne. Dore nguru urugabano, borne mwayibonye. Iki kibanza cyose rero, wowe ufite gahunda, telefone yacu watuvugisha. Dore borne yo ku mwisho rero ni iyi ngiyi mureba, niho irangirira ikibanza. Urabona ko ari site irimo kubakwa, amazu ngayo abahageze mbere. Ubwo rero wowe ufite gahunda no kwitoragurira. Ikibanza ni 25,000,000, ariko twakugabanyiriza uramutse wahakunze. Umanuka gutya ukagera kuri uriya muhanda wundi twaberetse nyine. Ni ikibanza gikora ku muhanda. Wowe ufite gahunda, telefone yacu rero 0788 40 33 95. Indi telefone nayo wadushakiraho ni iyi ngiyi 0725 60 85 03. Izo nimero zombi watubona. Turashimira rero mwebwe twabanye muri uru rugendo. Murakoze. Murabona yuko rero ni site irimo guturwa. Tuguhaye ikaze.